I'm happy to be here. This is to Nesieto. Ako ingendre. The Seattle Show. The Seattle Show. Yes. Here we are. Here we are. Tengo kwa gani? Let me capture you, visitor. Yes. With that song we were doing of French, you know. Which one? These guys want to show us they can sing French. Yeah, the Aisha. You can do the Aisha. Aisha. Ilikuwa kisia ma gitare. Comme si je n'existais pas. Elle passait à côté de moi. Sans un regard, règne de sabbat. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici le perle, le bijou. Aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût du miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Oh, Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, Aïcha, regardez-moi. Aïcha, Aïcha, répondez-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Kama pongera karidim kidogo. Pongera rhythm kidogo bigora kulinga. Pongera njoo. Kita freestyle au brome. Uko nako tema. Apendi mchezo. Kwenda. Sande asubuhi na mshona kiboko. Anasema mtoto asiharibike. Nainuliwa naambiwa nivae nguo niende wapi? Kanisa, 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 kanisa. Ndio hiyo sasa. Kanisa. Ukifika kwa kina mrembo hauwezi kuingia ndani. Unachukua kama wekako unarusha wapi? Kwa dirisha. 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 Mama. Akabira. Angona dirisha. 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 Imekwisha. Dirisha. Dirisha. Vai tambrome yo. Itako man. Bana ngwere tu mono kwithora ndea. Sijui kama unajua wewe ni nani. Ango kundia. Kama wewe sijui kama unajua anga wewe ni nani. Ngoja usiseme ati ulikuja. Wewe kila kaka ingie muome nikaiga kunywa. Leten. Choka choka tanara. Aibo. Ako rima bora. Ngie to teko tamba inyothio. Ndako kira kaka ingie. Kankire nyama igo. Areji karojo. Rojo ndeme nyoto mera. Tumere narua. Aba sanitizer imanto jaja ingere kuruka wekinyara ngetine. Oga sanitizer. Kuruka na jaja nande uterine. Au reception. Wekinya reception. Sanitize. Okathimwa na bunduki ira aba koroto. Aba koroto u. Mbere ma urona wabore athitheru gwa ethera. Na wana yakamenuka. Tanta manyere tereke ruo ni uire. And is you good? I'm very good. Imagine I not the power. What you talk Miles? Miles. On the base. Miles on the base. What you get on Benzo? Benzo roll kindogo. Benzo. I get a Joe. Joe. Joe on the on the rhythm na soro. Rhythm. I think I'm beyond there. Okay. Sawa. Wabikule Joe. Kwenye solo. Okay, sawa. Na ukisikia nduru na ndere yangi. Oh, banduru bendera. Ikibamba sana wapi nduru bendera. Wasalimike sana. Otherwise, unyango na TV no menye. Iyo bwana. Tore oku. Ono gitonya baite murume yo. Iyo bwana. Tutasarenda. Atika ka utonya yako. Cash money baite tingana ndi nenkero beat. Tingana nenkero li.
Kasmane baita murume yo. Yo. Kasmane baita murume yo. Yo. Kasmane baita murume yo. Yo. Ati kasmane baita murume yo. Yo. I'm the OG. I'm the OG. Yes. I'm the OG. Yes. I'm the OG. Yeah. I'm the OG. Cause you only gonna OG. Baita murume yo. Yo. Eh, Buddha. Eta wa IT producer ate musego. Gawan kana ga serious. Yes, sawa no boa. Ango endo kuonia importance ya garu. Tujie imwe koro witejirite. Mwakoro jo tujie itana aye mwana ageka mwarine. Aitana aye mwana ageka mwarine. Mukoro aratega gwitete kura. In fact yetete season ya muratho. Arona ngai aura naye mwana erea igatapaka kira mali. Na nje tuomba kwa yu ikorera kama anto jangi. Mukoro nuija atarwire. Ari. No ntuba wendo bura nabo karianja. Etere areta mwakoro. Aramwira nyanya naye mwana eteka wa mwarine nimba. Ango endo kuoni importance ya garu. Mwakoro akwirwo u mukoro ataimira thakenda cio tuku. Areta araita churuare ara mwakoro ekana aranda ngocho kwanda ngocho na Kimiru igwita kioro areta kioro o are ongo mwakoro ekana mwana. What happened in the morning? Mwakoro agokira arethira naye mwana ni mbere. So from that moment mwakoro ore ateka naye mwana kairi no ntu auna amenyere ni gitate nimba na ate kwenda ija kuimba na ndi maume na motaro jajau ijo ana baita garune na ndi ugakora we muthaka wijo ukarianja Beto kana kanyona ethira we mwari are ugwitano kiurone inyakwe kiurone mbere weta muthimbere no gwitano mantu ukija kugurwa no gwitano mantu ugeta gwaku we mwekuru unlike today thai ukuona burita bukenda na mware bukairania bwekanirite mewan thaira bwagura na bukambiria gwikanira through crash mware ura nkumwene agitunge kwao eja nontu na kinyire akagaruka na ndi ukethera mware ure urathera enjeo ekuretera chai maguru amatheri ekirite skati ijire mwe turi kinyuma yathingwa nengi na ndi ukuona gwi gintu ene riu ukari mwari na gikwambiria kura definitely ukara ya gwitwo chwa bankiro ata korwa nje nunte kwira ngorera etime ukuona nara mambo ya gwita jakia ngrata naira tutigwitana ana kirira ethira injury case yeja bagamba na yota etara mbere tutakire injury kirira kiambairia nja kiri ngina na kana kamware ithe muthaka garono mweji garone na kiorone watano umake gandene waikawa garone nthaka ukiuma garone nthaka ugeta garone yakuru iu ne ri parliament ugeta guitaniro no kuro bati kwa mukuru uyuri na muthaka uyuri kirira kiumite mwikano na ndito akiregere ngero introduction buga tu kasmane what's up what in das dauga ore ndu kauga ore ndas Kimiru kiu ore ndu kia American okay yaku na Meru na America America okay kana tere yakwa Jasper murume karakter ora ikiwa bakia Meru kijita Nairobi Nairobi me Nairobi te kwao no mwanka ngari antu bana Nairobi kenda bikero so you ore ndu ore ndas Oto mbere Kimiru ende Kimiru lakini kiso kana kiungenwe Kimiru English ya American what's up what in das it's your boy Kasmane baita murume yo right here on Seattle kabisa we are here let's do it of course na nago o make sure kundingira karumbo kana kwerera impendete muno aiko maruru kai na baingie baugaga ade tu maruru ade tu libera de maruru ne saba ate nyimbo lipatana ate nayo wapi wimbo huu meago wetu no airie mtu Imeru lakini wetu te Meru na kuma Meru kutaja kwetu nena manga enja irwa to kiri mera ngami kuma Meru kwa barabara itawa materu ande kire kiro na mina ndire takumira embu
mtu wako itulangikite uni childhood yako yonde unde na expertise ya gutindika ngari. I'm an expert when it comes to gutindika ngari. No mbizire ngari kwire mereta ngakwira ore video kare kondikira etiuma in experience. Okay, na mtu gato. Wetu ngandina na chali ukaitie chali kwa njothini. Urigo njothini. Njothini aba. Ukaitie gaitu nandi. Urigo kotorengo. Kotorengo ukaitie nandi. Nukuona kuma Meru mwaka kotorengo. Niyo tuge 15 tuge 10 kilometers to 15. Kuma kotorengo mwaka wetu ni ingeja chio. Nakotena barabara. Barabara tikubwa ina mana Probox wa Kinyantome, barabara Probox ikathira ukagia Land Rover wa Kinyantome. Land Rover ikathira ukagia bikibiki. Wa Kinyantome ukairo imuntu. Ibibo anda na uko rina ndeka. Na bino bya kula biuma, mpempe mungau, maembe. Ikyo kwanda ara ndeka na kwatanya morambe ali maembe. Na ndi na me amiere. Mwere ijo atigire kwanda, jo anda batureana. Inyito alira muno. Uralira. Rimwe Kuinga nyoni. Mbije robe. Kwatinda au. Yoni ndikana imdirete 25 Christmas. Arufu ekeja mndene. Esabati. Murume bwana ndarugwa cha ya chu ya. Meyako miriki kaira afuto uga cha ya cha. Nego ni dite. Bwana kona twana twithiro kana ara nja. Tugwete mugate. Na we mutene. Na ngocha digongo. Bwana we mutene. Na ira wi noko wetu. Kutito ire stima. Kwa hiyo ndi mbezete umeona ndi high school kama yanti gogo eta na ndu jende janda ithira kasindi au kandi kikamanu ngori no witawa kamano bere my father itawa kamanda na nyawe muini kamanda teorore hombera ngota etera na ndu jenge kera sindi babo kama yanto ere kugwa oni mogithio giko ndio ndaigua au wamba kuina naba inge baugaga wachoka waina kwe kamanda muinaira ndolini sana susa kadhambi gako susana gako nkoro ay rumba kauvana wangaratana dangaratana buru mpigia kwa imbe basi moja ulipata mtu kutumia nyimbo ai moja etara bakweki etara bako tutara mero tulia moja iwo kambiri ali yogo na band tena beso susana kwa ngoro yako ina kieva susana kwa kinakenda tumba kuelo susana kwa ngoro yako ina kieva susana kwa kinakenda tumba kuelo Susana alafu maruru nubona ndo ichijiri echo endere sindi yi chionde chiariku ere album yonde lakini ande yi ndaiya no ndo kwetu kutina ndivindi ndatigire au nande ngeta mitenga thigire na kimeme kya national yamse na ari na kimeme kya national iboneka makara tathika area ndathira kwanika kwanika batine ugote kuwa kanyomba gakwa kagaru gakwa bigwa Kenya bangi begetaga Simba na Kenya haleluya nda alingaira misumari frame ne frame ira nako nambata na frame ande frame ne teori gaira ngambi alingaira misumari au ngekira makara kuma ara mwanka leo izadiri wakagwathani ogejo gekira kamemene nyote kwenda kumenya kameme kalenda mwanki jungana atia ari mochineka wakiwa igo sauti yetu kwina ma ongera makara itachano yende ira sukume wanike jau kwijangeja kurira watika jau jangiku inde taro imbo nacho kande ndaiya kithiri kya jojo nuje kithiri ugo na nyongo na kithiri watora kana
Kithiri. Wageta masaidi. Ndaiya kithiri mea. Kithiri itayo. Kega kina muromo jongano. Muje speak yako ni one nkurukie muromo kithiri. Leta ndacho pliers. Itawa buraisi na anja. Ndara kithiri ya iguru. Ndara kira kiguo wau. Tugweta zikuru twalira no manto ja sound absorption. Yes. Speaker ngaita ikairo anga matrix ndagera mulengetiku. Jeju. Ndara kira speaker au. Yes. Bass. Anda ejo kanima. Wetero chibo. Na kuna ya murume mama watu kantu mate mama. Na irege. Ndire ko chaku ndege urande. Irege kwali na station yeta ko metro. Ndiye ngo metro. Metro. Kwali na Jeff Mwangemi na DJ Stanu. Na kwali na Shoro FM. Kajuju Kaboria. Na Kajuju Kaboria. Kwanza Kajuju Kaboria nyana gotona kuma US. Na mutano ngine nyore waja. Au na ndi onde kaira muga FM. Aiwe mtu weta mwana onti. Ndio. Au na ndi to baka cethera ndo imbo ciaku. Arabu. Ndamenya na ndi abanyo ntayire sindi go anga ndo imbo ire yaka meme. Chile wa bwekano. Bwana. Wow, nice. Nice to see you here. Nice to see you, man. Alafu na ndi you worked your way. Yes. Suzana gakwa karempendete na nkoro ije akwa yonde nyantigire teta koraja agorero enyunjure wakwa Suzana gakwa karempendete na nkoro ije akwa yonde nyantigire teta koraja agorero enyunjure wakwa baby Suzana gakwa nkoro yakwa ina kieba Suzana gakwa kinyankenda gantembago korerwa Suzana gakwa nkoro yakwa ina kieba Suzana gakwa kinyankenda gantembago korerwa Nonkwigwa Kimerungora Nonkwigwa Geterure Nonkwene nkoro yako ekaigwa korera Wauro tuko Nonkwigwa Kimerungora Nonkwigwa Geterure Nonkwene nkoro yako ekaigwa korera Shoketie mwari kuro irandongera irandera gakima atigetie gakora rukiri Suzana oi nate awendaga wetirote shoketie mwari kuro irandongera irandera gakima atigetie gakora rukiri Suzana gakwa nkoro yakwa ena keba Suzana gakwa kinyakendaga ntio magokorerwa Suzana gakwa nkoro yakwa ena keba Suzana gakwa kinyakendaga ntio magokorerwa Kumbe tulikuwa na miss kwa hiki kipindi. Hebu piga patana hiyo piano unaguza guza. Hebu guza hapo nisikie. Miles. Unasikia aje maneno? Hebu guza kwani unawacha. Hiyo maneno iko bien. Piga hiyo Suzana gakwa. Hebu piga hiyo Suzana instrumental. Hebu piga instrumental bana. Yes.
maneno, wacha hiyo maneno. Kumbe hiyo nyimbo inafanya mtu anapandwa na spirit. Mbaya Sijui ni sana. gani? Mbaya sana. Kuna spirit hapo tu ni vile sijajua ni gani. Ni ukolilika ukendetera CD utaona? Yaani Itu kamano. Keke. Ni akeri kuiu. No kulilikana basi tware nio ya kiraitu murungi Safari Park. After that nio ndajukirie nambia kutwe Safari Park nandi. Ndacoka ndakuringira I think the next day. Wandetera CD ya eu jiare the first two. Ayaya. Ndagura na after kunekera CD wambira witite Bomas wali na ka function Bomas of Kenya. Uteririkana wandetera u Hilton. Ende kubata na interview fan wangu. Na ndejire town purposely. Gute ndegerete town nyimbo jia kamano yes. Ndeja wandetera je au Hilton yo twasemaniri wanengera. I don't remember. Aya. I think yo tuko ya mbere na ndi twaririe ni onagwe. No tunala na Safari Park tutona time jia kwaria. Yeah. Ndari naona my sister na Safari Park ni murata wa kiraitu na mwekuru etagwa kari. Yeah. Wow. Kogu kwije from way back. Tukwambiria gita. Unasema hiyo ndio interview fan wako ni? Ali murume ni fan. Kanda menyere nyimbo ino kuna nesi dinde na jenyo mbao mwankana alwa mbini thakia. Nande beratire. Now. Yeah. From the dream. Yes. Ukidika ile dhani cheke nanda. Ndio. In the village. Yeah. Mwanka wa Kenya with a DRC Congo. Yeah. Carry all those stars. Yeah. All of them. Yeah. Both living and Dead. deceased. Yeah. I mean, that's a powerful dream. It is. Yaani uko like The most powerful. wame dedicate kile wimbo. Mwankali mwene nkira gogunka olia did it happen? Last year. That was last year. July ndaumire Congo 2nd of August. Ilo ndasokire na kugunde dite July. So it is possible. It is doable. Muno kamano. Gotebu butiombeka mberaga antu mtu uria tena mwiyoko no tena mwirigiriro ni mtu uria we 6 feet under. Ukethwo ri iguru ria ndi utena re muthetuni gotebu butiombeka. Gotebu ona bomu. So if you woke up today, yes, it's a sign that your job here on earth is not yet done. Exactly. Nebugo kari. No tega kwenkoro. Utega kwenkoro. You've interviewed all the stars, Walingala. All of them. Mbili. Mbili ya Bell. Nibo Mamwandido. Fire Test. Wutamai kwanza uni veteran. Mtu wale vocalist wa Franco Luanzo Makiadi. I've interviewed Wutamai. Kayen Madoka, the mighty guitarist, solo guitarist, wala waringaga ngita ya band ya Tabule Afrisa International in early 70s. I've interviewed that guy. I've interviewed Ferregola. I was nilikuwa unanomba ile ujionde ndale personal assistant wa Mbilia Bell ulia wale dream ya kwa ya wana personal assistant wa Jiumia Jiere Kamanu Weston Hotel ino ya deputy president nini ndathuragira Mbilia Bell nguweria gwekira akamburi mama Africa mdembekere ko nkamonia mbekira irato ile ko nkamonia Jiumia. No way. Yes. Joe, did you hear that? Personal assistant. She dreamt about these stars when she was a kid. Especially Mbilia Bell. Especially. Yeah. She dreamt about them. Damn. Yeah. Na ikafanyika. And last year. Na ilifanyika na nguvu. Sio kufanyika tu. Gutweka personal assistant wa Mbilia Bell bwekaraga na hoteli ni room yayo ke mwiraga yekira irato ino yekira nguo eno. Not a joke. That personal. Yes. That's a strong dream. Yes, that's yeah. Yeah. Na toa ali na concert ithato jiri Nairobi na imwe Kisumu. Kuogunda twaga ndege nawe Kenya Airways nkari nawe kuria kuthi. Na toa thino twene star kalala 5-star hotel nkethwa ndi nawe yau room yana yakwa. No to the personal assistant. Ona boss wakwa atalala hotel ile ngomama. Okay, I didn't expect this interview to go this way. Take interview I know. Yeah. Childhood dreams. Yes. You were living any matujera warotaga uri kana kabisa. Ni Mautonda imagine aga no tuni kuringa bisa tumesiria ni ona tige ntuko nataka kiomba niyo gotirima tiga ona kumuona yala ajaria gotebu ndenge arotire kumuona ntaije kana ne gwikara na wende kuria na kunywa ntaije bu
na concert jionde I emceed all of them. Yeah. Yes. The power of a dream. Yes, exactly. The power of a dream. Utigatige kulota. Persistence. Yes. Most people focus on what is not working. Yes. And Taba focus on what is working. Yes, yes. What is working for you? Okina ariana oreo ngeo kumenya gotana product into money. Yes. Nuntu nyacha muni kwa to product. No product. But it needs a salesperson. Yes. Kenda ego rangwa. Ukomba we musanii. So I would like you because or rather I would suggest nuntu ogo no manage ko balance Nairobi jana wajire with just a dream. Blindly. Na wako dhaneja kideti. Na wako dhane gasia. Na dhaija ataka. You say baite murome yo and the audience says yo. Kitu fani ni. No tukarende 10 years from now tukona wala twariti. Bidirago to ade. Jo. Wewe bacha tuimbie nyimbo ya Maruru. Twende Maruru. Haya sawa twende. Alafu naandike ndos. Ngoja kwanza kabla ya Maruru, ngoja kwanza. Mbele to sign out. Hata go sign out. Okay. What is the parting shot to artists? Parting shot fans. Uji ngona ni Kimiru. Uniambire Amiru atiri. Mono young guys. Kwanza ithira we skuru nonto anto benja thai. Thoma tu. Kwanza nyamba tona tuinda nya amwana aciari na ana. Thoma. Kabisa. Thoma. Wendete. Oni nte kwenda kumenya biro gathithie skuru ende itatu skuru. Ukareku. We nyoraga guthoma ende gweta skuru. Ukaraniria na aritwa na antu bangi bathomi kindogo. Norare ndom. Norare nyethe indom ka hostel. Etheri Nairobi ojo kuruthania kindogo. Mantu jau jatethagia muntu muno. Kwa uthoma ndie skuru gwe mantu jau kethe orenda kwa msanii mwana muziki whatever you want to be. Tu thithia mantu jau we campus. Kana othiria campus. Utingi ntu kingi gikithongi ja kiu nontu kwithirwo tethomi. Yani uraigwa obstacle. Ndio ndio ni obstacle kaba. Kana urona ugeretie gwita ura kinkwe muntu gukuchia nyuma. Kwithirwo tethomi. Ikyo kintu githuku muno kwe antu baba ingi muno tiumba kwaria nabo. Kwe baba ro ingi muno tiumba kwandika. Kwe yani you won't, so many things won't happen because utethomi tu. Just that. So many vijana muongeze pia bidii. Mwisho wa kusoma utapata kazi mzuri sana kabisa. Tazama kama nikake yu. Nye plumbing. Nyokethero urenda kwa makanga. Thoma tu. Kwina mwanya. Yes. Makanga wa KU wherever. Na makanga wa si wa KU. Kwa mtu ndera kwa ithia bikibiki town. Lakini anandikiria we. Si ndio? Lakini na ndi mtu ucio. Te bikibiki yake thia. Ari. Na rambiri yanga kuthi nyanda rivers na bikibiki wewe. Akajukia mirigo ikirinya nto beo bisine cia Kilimani na au. Nitona gochora. Akaandika invoice ciawe ngambi. Nuje ena mbesa nkurukie wonge. Tunile Maruru. That's very good advice. No korerwa go subscribe kire channel cha Murume aina cho Kethoma. Channel yako ni Jasper Murume TV na Nyumbani Radio. Nyumbani Radio. Facebook Jasper Murume. Instagram Jasper Murume. TikTok Jasper Murume. Twitter Jasper Murume. Kama no Toitomari on YouTube, kama no Toitomari on Facebook, kama no M on kaka kaina bisa kata Instagram. Yes. Ugira kakarion taremente. Kakarion taremente. Pink. Maruru featuring Jasper Murume. Bainge baugaga tende ati tui Maruru atui turi vera ati Maruru ni usamba. Bainge baugaga tende ati tui Maruru kweli kabisa atui turi vera ati Maruru ni usamba. Rikana tukwerenge tokatire bonde gokonta igwatukire Maruru Maruru borori na mekaria ya kenta igwatukire Maruru Narwira mwekuru kana mira ya kware unkerwa ni Maruru. Bainge baugaga tende ati tui Maruru kora sana jua tu turi vera ati Maruru ni usamba. Bainge baugaga ati tui Maruru ati turi vera ati Maruru ni usamba. Rikana ntukwerenge arambene yankirote turethirwa ni mikora retwirarare ni chini
leteni simu na pesa na musipige kerere. Mungatiara matia nani nda matia nibo maijura monere. Hey, bainge baugaga batete maroro na tutore verate maroro leo samba. Bainge baugaga batete maroro na tutore verate maroro leo samba. Moro ane tatuko ometego kundwa zomohara chemania na noroso. Erarega kumwevera aramioria nembio kwenda nayo irakiraki aramiugia rui iratega amwe aragira simo aramwira nkuraga muntu bainge baugaga atete maroro natwe turi vera ate maroro ni samba. Bainge baugaga atete maroro natwe turi vera ate maroro ni samba. Ikana tukwerenge tugongerwa nemrekora erajukia TV na intobinge byagoro nerenda kinyamwekuru nderagera nchuma ndiraigwa chimoro mamoro kamorioki. Bainge baugaga atete maroro natwe turi vera ate maroro ni samba. Bainge baugaga atete maroro natwe turi vera ate maroro ni samba. Wow, just for me yo. Nimeshukuru sana. Thank you so much bro.